Il-Prim Ministru mexxej Soċjalista Joseph Muscat qed jerġa' jaħrab minn dibattitu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Dan hekk kif Joseph Muscat mhux se jattendi għad-dibattitu tal-ġimgħa waqt il-programm Xarabank biex bekk mhux se jilqa' l-isfida li jagħmillu Adrian Delija fl-aħħar sigħat. Nhar il-ġimgħa hemm Xarabank. Aċċetta li nitkellmu, aċċetta li niddiskutu fuq xi xtrejt. Aħna nirbħu mhux bit-teddejt, aħna nirbħu mhux bl-għajnejn u snin, aħna nirbħu bl-argumenti. Deċiżjoni li ttieħdet mit-tmexxija tal-Partit Laburista u li skont sorsi li tkellmu mal-Gazzetta Illum hija waħda strateġika. Dan ftit jiem biss wara li Joseph Muscat ftit li xejn qata figura tajba waqt dibattitu ma' Adrian Delija fil-programm Extra. Matul dan id-dibattitu, l-ewwel wieħed wara sena u nofs jirrifjuta li jiddiskuti ras imbras ma' Adrian Delija, Joseph Muscat der skomdu taħt pressjoni. Tantu hekk li Joseph Muscat spiċċat tiżloqlu dikjarazzjoni li jrid li l-barranin jaħdmu fix-xemx u jkissru darhom, sakemm ippressat mill-kontroversja u mill-kritika kellu jammetti illi żbalja.